Premtobre Kasee na oguso show Adom TV no na leader founder the Ghana Freedom Party aba the futu ma Ghana fo nyina semem won for won re enhye kanema mpani John Dramani Mahama emu se wo meye nkunimdifo 2024 election a edo man ye ni so no na mame akuadon kokyere mu a se ye di ehu akinye me yekofa ne bade a na ne se de oye ne won na mamu a etwa mu no sa pepe die won hunu ntimo okasa asem no ne Adom TV edi nkomoyi enye se edi kwaso otim ko fa form so kura adwen papa ni be metim se wo pe nipa wa nwire papa pa wa dwene bone pa wi jo ba ha mafiri ho a wunya bibiem me ka kire mo Ghana fo so wo pe mfie na ya mfie na ne se mo de ma ne se pe obechim ye seja obechim ye aboa no de ma kisi atum wasoja wode ya so wasoya ya hye kojo no akuye me ka che Ghana fo ya Mahama enye wadwene se wo be ye se wo kofa form se Ghana fo nto aba ma Ghana fo nyankopon obi ani se nyame boye ye wonim dia ye wonim nyansa ye nim bibia dia nkeka ye huntira entu Ghana ni bia ntimi koto aba ma ya Mahama gise wono ana ndisi fo no nko a ene betimi ato aba ma no dia wo de so de ono ane klofo eno pa ho dia Ghana fo mo ntenase na mo sese na mo hu se kwaye aba ma ya Mahama de mo afaso no ndisi fo no akura anima tie besuma ma na koto aba ma ya Mahama de na bai asama me sa ka che wo Ghana fo ne se me fa se be se da o fa form so na de che